Hagani ke video ngin persyang ban sutu ke baja Afghanistan balai ke US bat NATO force kimi no na Afghanistan ki ke Taliban kumnu kimi bat sedang ngin persyang ru ban sutu balai ki seng le no ki klan bor bat yo bor handu kat ni bat manu bekersian bat don keti kajing le ke US ke babu jing keli ya ke perthai bat kajing penduk jing syania banyalam ya khasen syarpat ba ko mengitip menta ya ke Afghanistan la kurup no da ke Taliban hakakat santarik bana bapra jong kesnam arjar arpui da ke besuk klam dadon gandu ke jingele ke bahadu kata-kata nakaliang sipai Afghanistan bat presiden Ashraf Ghani ula petri no ya ladi bat syet ya kinong Afghanistan ya ke Taliban naseng da umala Muhammad Omar upadai na kejat beriu melatip kum ke pastun padudairu beladon menta kum ki mujahidin fighter ne kinong yele persya ya ke Soviet Union hakatma jong ke Soviet Union persya ya ke Afghanistan kekentian Taliban kamut kena skul hakaktian pastu kajingmi pertai kene kekenhun kalong banikhun ya ki kampam sab bat ki kambaman ki baja Afghanistan hakapor jong katama Soviet bat Afghanistan bat hadien katama ki beriu kekenhun Taliban kidai na kekenhun muslim belatip kum kisoni ke Taliban kadon ni kejing temu ban kala muslim ya berok kinong Afghanistan bat makidai ban im kat kum kejing kai beperking ka an ki muslim belatip kum ke syarialo belasim kat kum kejing tho na ka kotba ki muslim ka guran ngide pej menta bakum nu ke Pakistan kadai ka tauba ki kam le no bat kanong seng ya kenhun pentriam ke bakentup ya ke Taliban Al-Qaeda bat kiwe kum juru hakanu kurkom ke United States keladon menta ban Krisyan ya ke Pakistan ke ba aji kai paseng ya ki kam le no bat ki kam jengka hari Afghanistan ngide phai pat menta ke jingyal ti jong ke United States hari Afghanistan hak menengkong ke bangidai ban tip kalong ba ki sipa US bat NATO kilami no na Afghanistan o presiden jong ke US Joe Biden hak jing sya ula sim ya karai ban weng no ya boro ki bor sipai hapo khat we tarik brai khandai jong ke snam arjar arpui namar kani sni kandai kalangkhu dap arpus nam nadu ba ke US kalsya atak hak khat we tarik brai khandai jong ke snam arjar we kabamut nadu ka khat we tarik brai khandai jong ke snam arjar pui boro ki perton sipai ke US pat nitu kin sapen kut no ya kajing terkam jungki ha Afghanistan kebapen kendit bat kajing geli menta kalong balai kitmu ban mi no kesan hatu kadai na gadau pa arpos nem kilalait namar kata kum kadak kajing burom kilarai ban mi no na Afghanistan hatu kadai gadau ni namar bakiladep ya kathong bakilatmu ban pendep ban plaj ya ke Afghanistan na ki kam le no henry kani kamsem lalong kumta namar ke Taliban kadang don Afghanistan kum juru ke Al-Qaeda bat kiwe ken hun le no walla ke Al-Qaeda kam da trikam ha Afghanistan henry ke jing trikam jungka kadang don Afghanistan ngim dai ru ban klet padon sibun ha kiwe pat ki ken hun le no ke Pakistan ki patrai Afghanistan ke jing mut ne kalong ba ke Amerika kam pat dep ya ke jing temu jungka Afghanistan kata banikhun ya ki le no hot kila penyap ya Osama bin Laden henry kila penyap ya haus nam arjar kharwei balada kani kadai gathong kila dei ban mi no nadu ko teges nam ni hadin cis nam arsnam lada ka jing thumu jong ko US kalong barat engkhong ya ki kam le no balepat kimi khlem pat dep ka kamram kini kila tali ki HA kila banlong ka daw let's see ka US kala pendep ya ki jing thumu jong ka kata ban penja ya ki Taliban ban Al-Qaeda ya ka bangitip ka US kampat sim lala ban le kumta ka baar hatu ke Amerika kala syarem persya hakikam le no henry kani kamla banlong namar ke US kadi kari ke babiang gitir yale mat klan bor kadoni ki bor sipai ki batibet ki ba kasuk lada ka kwa beneteng ya ka jing khun persya ik le no bon snem tapalai le si ke babu jingkli le si naga benta ke US ban pen kot no ya ki kam le no kam dei ka thong ni ke jing thmu jungka Afghanistan ini pej benia menta ya kani ka benta balai let's see fil ayat snow haki news bagi sipai jong ke US kilami no nakakam habagram airbase hagapon menmit berkataru khlam pentip yau Afghan commander mansyu ono kani ka panlongo ya ka pertai ningim kemilti bakat kum ki bor sipai ke Amerika kinle kumne kadi kam dei krukom ka Amerika kala penlut bat bei tengka sibun ha
kabagram kadai kekat sipai sun kabahep ha kisipai ke US hapo Afghanistan kabagram airbase kadai kepadeng du jong kathma ke Amerika Persia ya ki Taliban bat Al-Qaeda hadin ke jingsya atak hak kharwai tarik obrab khandai jong kesnem arajarwai hak jing sisa kaladai bandadon ke jing IT batikna hak rukom ke badai ha kisipai Afghanistan Henry kisipai Amerika kila pet krat no dak ba perlip no wat ya kilaj bat pet no hak por menmit klem da ajing tip yaki bor sipai ke Afghanistan kani kalalong ke jing lebit ke US kabalabu yak sipai bantri kam kani ke jaka la kumba arpos nem la ongru bana kani ke kam sipai la satu ru yaki tersiat malai dak sipai Amerika bat daki hajar ki kali bar ki tiryale sipai kalayo banket ke Taliban ladangi ihang ni ke US kalalong kumba ke Iraq ya ke Taliban bat bada ke Taliban kadai ganong syun ke Amerika kani ke jing le ke Amerika kabu jingkeli kala bandon ai halendet minepet hak menengkong du balai ke Amerika ga pha yak sipai jungka sa Afghanistan kasnam kar khandai spa khandai pho kadai ke jing sedang jong ka thama bamkut jong ka Amerika ha Middle East haswa jong ka tekesnem ke jing trikam jong sipai Amerika ha Middle East kalong tang sipor ka history ka yathuru yangi baka Soviet Union kala khalem no house nem kar khandai spa khandai puai hadin katma babaar nadu kasnem kat kantai spa sok nyu ka Cold War kelas dang kalong kapor ke badon ke jiep herjengmut bat ke jiep kan at padeng ke United States bat ke Soviet Union lading gila ban ong baka perthai baro ati kapor kala syapia arliang kiri gila Indonesia yak USA ni la Indonesia yak USSR kini kilalong arteli kiri bakrabor bat kini katama malatip kum ka Cold War kala kotno daka jingkalem no ka Soviet Union hakat senem kat kendai spa kendai puai hapadeng jonga Cold War kanorem ke US kalong halor ka sensyar pat ba mat ke jingkentiu ya karoi ke par mat ke yo ke kot tat ba kanorem jong ka Soviet Union kalong ban kersian ya karukom sensyar komunis bat dictatorship dai na kata kadau ke jingkut no ke Cold War lanyo baka di ke jingjob jong USA ke bayeng halor kanorem jong ka sensyar pat ba Persia ya ka Soviet Union ke belong mat Persia ya ke jing sensyar pat ba mentang ini pat menu ke Taliban kelas dang ban mi perthai ke Taliban kelas dang ban mi perthai ha kasnem kat khandai spa khandai pusau ban menu pat ke USA kal atak ya ke Afghanistan ke USA kal atak ya ke Afghanistan hadin ke jing sya thambor ha khat wei tarik brab khandai jong kasnem arajarwei kata ha ka por ba ke USA ha po ka jingilam u Presiden Bush kalapan bana da ketama Persia ya ke kam trim ka perthairu ka tip ya mastermind jong ke jing sya atak harway tarik mulai kandai arjarway bat uta udai Osama bin Laden udai undong seng ke kanhun ano Al-Qaeda hangni ngini i baka Taliban kamdai ka nosyun ke Amerika Henry ke Al-Qaeda kilat patai khubor bananam bat kibor peniat ke sarkar Bush kila nyulang ya ke Al-Qaeda bat Taliban ban pelong lang ya ki petba ke Amerika bakin nyau ya ki kum kathamai ki kam pentrim bat kinong le kam pentrim Henry kajing sya kalong baka Taliban kamdon bentai ai kajing sya atak jong US hak khatwei tarik ubadam khandai jong kasnem arjari wei bentang ini pet kendiat hak bede bat ka Al-Qaeda ya ka Al-Qaeda laseng hak snem prapo kom kajing kha na katama padeng ka Soviet bat Afghanistan katama padeng ka Soviet bat Afghanistan kelas dang hak snem kat khandai spa nyu pupra mat kelakut no hak snem kat khandai spa prap khandai nadu malas dang ke Cold War hak snem kat kandai spa sapinyo ke Afghanistan kalayo sibun ke jinggersyan na ke Soviet Union hak liang karoi ke par bat kitiran na banta sipai bat kibut yela thama hadian kini ke Soviet Union kalahir thama kala ya ke Afghanistan hak snem kat kandai spa nyup kandai kini gede kasin bakhat du baka Soviet Union kan hir thama dak sipai aswa bakan klem hak snem kat kandai spa kandai pui kadau baka Soviet Union kala muslia bat tuklar ya ke kampu iyeng ke Afghanistan kalau nakadaw baka i ya ke jinglong jingman bat jing senjor ka jing sensyar kadar Afghanistan ha kite kisnem hasua kite kisnem ka Soviet Union kala don ke jiyadai bat katuk ne kinung yalam jong ka Afghanistan tat andu kisnem kat kandai spa nyu pupura bat kelakwa ban aibor iki daga jingkot subhau presiden ke Afghanistan hate ke port Nur Muhammad Taraki ke USSR kalarung ha Afghanistan
daga jingis tu jingmut Henry Unur Muhammad Taraki ula syak penyap no hagat senem kat kendai spa nyap kendai mat kani kala persenjor yak senjar khadar Afghanistan mat daya kani kapor bakal Soviet Union kala kala yak jingmut mat kala persyang berperung yak rukom sensyar mat berkat komunis Afghanistan mat kalami kijing persyak majur nakaliang ki muslim ki badon Afghanistan kiriungit niam muslim ke Afghanistan kim don bor banyale persyak ki hakaliang gitir thma ni jingerap na kiwe kiri ke Afghanistan kala persyak jur yak jing persyang ke Soviet Union kat ba ke USA pat kala nangi i yakini ki i baro kala pej beriak baha yak rukom long ke sensyar kadar Afghanistan kala kuak bendon benta hakani ke benta tetapi pej yak film Rambo 3 usil berstas talun uba ak kum ujon Rambo ulalong kum usipai Amerika malasong thaj mat agani ke film lai i bo lai rap yaki Afghan mujahidin persyak yaki borsipai ke Soviet Union kani ke peni bak Amerika ke kersian yak Afghanistan haga jingale jongka persyak yak Soviet Union ke jingkeli minta kalong balai ke Amerika ke kersian yak Afghanistan ladang la puli haga senem kat kendai spa asan besau jongka thama Vietnam kari sena kala kalalong kari komunis haga senem kat kendai spa asap kendai ki komunis kita kontrol yaki benta basyate ke Vietnam kari USA kala setting yo baka jingat komunis kan priang haki benta basyati ke Vietnam bat syaduk barok gawe ke Asia kala rai ban pha pisa bat bor sipai syaki benta syati ke Vietnam hadu benta kadang dai ke jingkeli bahatu ke US kala syarem hak tama Vietnam ya ke bakat kum ke jingkhen ke US kelong kum baka syarem hak tama Vietnam bat sibun ke jingdu bat jingyap ke sipai US hani pan kenmau ya ke Vietnam la kersian da ki bor sipai ke Soviet Union katama Vietnam kala kutno akas nem kat kendai spa nyuplai bat ke US ru kala pen kutno ya ke jing pha sipai sya Vietnam akas nem kat kendai spa nyupui ladang ila puli ke India bat Pakistan kile khon thama kabalawara ya ke jing syarem ke East Pakistan bat ke jing pelong ya ke ri Bangladesh ya ke ni ke thama latip ru kum ke thama pelai lut ya ke ri Bangladesh ke Pakistan ke sultanat ya ke ni bat ban keput kela ya ke India ke Pakistan kelapan mi ya ke Khalistani movement ke badai sibenta jong ke Kitu mission ke Pakistan kiwan kadai nak benta ke Kashmir Kitu pat nak benta ke Khalistan deiru hakini ke bor ba ki kamle no kilas dang ha Punjab hakisnem nyupo bat prapo bat nang yo bor ba hakapor barong presiden usia ulak hakisnem kat kendai spa nyup nyu usia ulak ulong army general ke Pakistan mat udai badan keti hajingrai penyap ya usal figar Ali Bhutto ukpa ke Benazir Bhutto hadin kata usia ulak ula sensyar ke Pakistan mat longru ya lebih presiden ke Pakistan hak senem kat kendai spa nyupupra kasnem kat kendai spa nyupupra kadairu kasnem jong jing stang katama hapedeng ke Soviet Union mat Afghanistan mat lada ke Pakistan kam dakwa bakar Soviet Union kan simno ya ke Afghanistan Henry ke bakam kia bat kam kongsan ya ka kadai ban penhir keput ya ke India bat ke kuak baka Amerika kan don keti ni dan benta hak ketama ke Afghanistan persyak ya ke Soviet Union kenang baka Pakistan kan yo ya ke pisa bat ke jingerap na ke US usia olak lalong beri ubastat bat don la ke jong ke plan ulai kendu ya presiden ke US Jimmy Carter bat terwa banyarap ya ke Amerika bahkan yo penhir keput ya ke Soviet Union namar ke Amerika kelas syarem hak ketama Vietnam padahang ta kelas dang ke jingi terilang hakaba ke CIA kelas kersian bisa bat kitir ma syaki mujahidin ke baile persyak ya kisipai ke Soviet Union ke CIA jong ke US kelas penunkam ya ke Pakistan kum kelentiat banpoi sya Afghanistan bat hukum kene kapur ke Pakistan kalalong kum kanong yarap namar ke USA kam kwa banyak hun direct bat ke Soviet Union bat hakata kerukom ke Pakistan ru kelapanun kam ya ke pisa bat tiar thama man aji ka ya kile no persya ya ke India nak benta ke Kitu mission jongka kumta ke Pakistan kelap lelat ya ke US ban trikam bat ya lengpa jongka ban kersian ya ke Afghanistan banyak hun persya ya ke Soviet Union bat ke Amerika kalai rap keliang dak pisa bat tiar thama
hakaba ke Pakistan pat kalayo man penlut man pentebit ya kileno man penteriam ya ke India hagi benta ke Kashmir ladangi pet ya kamap ke Amerika kamla ban ya direct ke Afghanistan ke Pakistan ke ay ke letia kileng ke US ki pakit ikhtiar thama US kirung lomba ke kat leng jong ke Pakistan bat ki penpoi ya kitir yale syaki mujahidin ha Afghanistan Shibun ha kapisa bat kitir yale kilawan poi Kisipay Pakistan mat ka ISI kilapan miru ya Shibun ki kenhun yale ha Afghanistan wat hakiwi kiri kamtam hakiri Muslim dai hakane gorkom baka kamle no kalakalalong kum ke business hakane kapor ya ka Afghanistan lapia haki ar kenhun lagi jong kijing Krisyan kawi ke kenhun Muslim ke Krisyan ya ki komunis kata sekaliang ke Soviet Union mat kawi pot ka bom tere ban buat ya kijingai komunis kata ki mujahidin ki buat ya kijingai gene Muslim mula Krisyan dak sipai Pakistan dak jinyarap bisa bat kitirele dak US kani kala yat kumbasi posnam katama Soviet Afghan kala kutno akasnem kat khandai spa prab khandai ka Soviet Union kala wengno yak sipai jungka na Afghanistan bat ino yak jingikhun ka history ka yathuru baka Soviet Union kala khalamno haksnem kat khandai spa khandai puwe hangni kamut kiriwele mujahidin kimya khun shu bat sipai Soviet ki hapan yakhun tangbat ki komunis ki badon ha Afghanistan kabamut baki yakhun mat ki brio lojong ki badon lagi jong gijingai kabamut ru baki kam business ka Pakistan ki lakutno namar bakathama hapadeng ka Afghan bat Soviet kalakut hangni ngi I baka Pakistan kalong kari kabapan kala yaki kam lekno syaki kam business mat deiru hakasnem kat khandai spa pra bakalami perthai ka kenhun lekno Al-Qaeda Kisipay Pakistan man ISI kidei kiba aji kai yaki kenhun lekno Al-Qaeda kiba kan tup langru yak riu yale mujahidin kiba yale hakathama Soviet bat Afghanistan yak Al-Qaeda lai lam khamat da Osama bin Laden hapdeng kisnem kat khandai spa prap khandai bat kat khandai spa khandai pusan kathong ka Al-Qaeda kalong ban penyar yaki dekhot jongka Kisipay Pakistan kilapelong yaki mujahidin ban nget bat sim maki hap ban yakhun yaki riu bam sap bat yaki nong yalam ki balong Persia yaki jinkai Muslim bat kumju ban yakhun yaki sipa US ki badon hakiri Muslim hangni ngi I yaki jing salak ka Pakistan ka balapelong yaki mujahidin ban nget maki hap ban yakhun yaki nong yalam pat ba sarkar Afghanistan kum ya Muhammad Najibullah bat yaki jingdon ka US hakiri Muslim nakaliang ka US ru haki teksnem kat khandai spa khandai puwe ter kalas dang ban penyar ya kajing terikam jungka hakiri Middle East haka kerteng kajing singan bat Saddam Hussein udah di way nakibasya target haka US haki tekisnem kari Pakistan kai I ya kani kum ka kabu nakadagadaw kalathaw ya ka Al-Qaeda bat ban penyar ya kenhun hakiri Muslim kum ka Egypt bat Sudan daga jinyarap kisipay Pakistan hakasnem kat khandai spa khandai pusaw khandai penriu laseng mat lathaw ya ka Taliban mat dei hakani ya kasnem mat kapor mak Al-Qaeda kalaseng ya ka jaka trikam ha Afghanistan haka jinyada ka Taliban ka Al-Qaeda kala penyar ya ka tanat trikam jungka hakhandoba Afrika masdang ya ki kam pentrim Persia ya ka US daga ba atak ya ka embassy ka US ka badan Kenya hakasnem kat khandai spa khandai popra bat habakal atak haka khatwe tarik kemanap khandai arajarway ya ka US kala declare daga thama Persia ek kam leno bat simkhia haka bedei bat ka Al-Qaeda bat tang da kita yo kalapan phai daga ba atak ya ki Taliban bat ya ka Al-Qaeda ha Afghanistan dei hangni lai I biang baka Pakistan kalala barwan ra biang ya ka US sa Afghanistan lang ba ki kam leno kumtang I baka Pakistan bat kisipay jongka rangkat bat ka ISI kidei ki pelong kam business ya ka kam leno daga bakarsian ya ka Al-Qaeda bat Taliban daga jingirap ka balong indirect na kiri sepngi deiru kisipay Pakistan rangkat bat ka ISI ki bathaw ya kenhun leno kum ka lashkar I Taiba Jashi Muhammad bat ban penun kam ya ki ban pentriam ha Kashmir Persia ya ka India kum mangitip enta ka sarkar Afghanistan balayalam do presiden Ashraf Ghani kala khalemno bat ya ki brio haka umdum bat haka jingsir nakitay bala kadaw handeng baro ni sutu bakari Pakistan kaday ganong sna ya ki kam leno wat ka US ru ngilaban ong
kadai balodon ketilang banirap namar kalakarsyani ka Pakistan hakathama hapadeng ka Soviet Union mat Afghanistan kajingjot kalong yakinong sensyar kari Afghanistan mat ikibriujung ka kadai ka ainuk saru bakiri sensyar pat ba kum ka India bat kui kiri kimdei bansyania yakiri kum ka Pakistan kibapen kha yakiseng la lo bat wat ya ka USA ru namar kiri kidon lagi jong kimbut bat ki taktik kumno banjob yakithama bat banyo sensyar ya ka perthai kublai shibun subha wat klet ban subscribe